Karibu bakunzi bacu dukunze gukorana ibiganiro bitandukanye. Kuri mikoro muri kumwe na Francis Kuka. Turi ko turatanga ikiganiro kandi tukaba turiko turabandanya twigishanya guteka cyangwa gukinjika. Turiko turabifashamo na Fresh TV. Mubizi ko akenshi dukunze gukorana. Tugomba dukore befo carotte cyane carbonade bivana n'ukuntu mwese aza kubagomba kuyivuga bigwa ukwishi. Yitwa ko turagomba ngaha gukora ni marinade y'ibefu yacu, harimo buki, harimo paprika, harimo ail, turashiramo poivre noir, byose turabivanganya. Ino munsi singomba ko nza gukora byinshi, ndagomba ko abo turiko turigishanya aribo baza kubikora hanini, kuko mubibona benshi bariko baragira mise en place ngaha. Twasezona befu yacu, yica tuyishira mu ifuru kugira ngo ishobore kuza couleur imeze neza cyane. Shirako soya sauce, isigaye twamara tuyishire muri furu kugira ize kuza yahindura couleur. So turayishirako, muzo kwihera heza ko turaza gushirako n'iyindi nge tubonye irangi ryacu ritariko riraza uko twifuza. Iyi ni equipe yindi nayo yagize pratique, urabona ko baduteguriye inyama tuza kuyivuga ubwoko bwayo, barazi kubyivugira. Ngomba juste ndabereke, nariko ndababwira yuko iyi ari indi equipe yashoboye nayo yo gupresenta recette yabo. Urabona ko ari recette imeze neza, iby'amazina sinza kuyivuga, baraza kubyivugira. Juste kugira ngo ndabereke ukuntu za kuba imeze, nuko baza kuyikata. Nashobora kubandanya munatubwira n'izina rya recette. Donc iyi recette ni beef bagize, donc bita ifimba mu kirundi. Donc iyi recette twashoboye gutegura ni filet de beef, aho twafashe iyo filet tukaca dushiramo carotte. Donc ni filet de beef au carotte, twashize carotte indani, hanyuma turashiramo n'utuaye tutarihashe, tudarushiramo ngaha pembeni, hanyuma dushobora kuyishira mu mazi kugira ibanzishe. Mu nyuma turashiramo n'akunyu kugira bimere neza, hama turayikura imaze gusha neza, turazana ngaha aya kugira tuyitrampe mu ingredient twa marinade twakoze, aho twakoresheje miel, tuca dushiramo paprika, turashiramo poivre noir, twashoboye gushiramo n'isukari twashizemo kandi magi na soya sauce. Donc tumaze kuyishiramo byose, twaciye tuyishira mu ifuru yacu. Tumaze kuyishira mu ifuru niho yaje isuku, hanyuma kubera ifuru twayakijejwe twashoboye kuyihindukiza kugira ishe neza. Donc recette yacu nuko yajisa
ubu naho ukaba ugomba ubu naho tukaba turiko turayikata. iyi sosi yacu twashoboye gukora sukako ndashaka guca amasezerano kurenza gakenya hasi turashobora kubitunganyiriza ahandi Donc iyi ni ya rosette yacu twashoboye kuyitunganya kandi murabona ko ikeye imeze neza kabisa.